Uwe Sipai officer jongka Indian Army bahaka kerdan Lieutenant Colonel ula jarngai naga jakasa jongki Sipai kabadon haga distrik Sagar jongka jilla Madhya Pradesh. Haka baki bor pulit kila persyang kala kat yai banwat yau ong uwe officer pulit hagas ni balang. Ula mi naga campus ban yai kai man step hagas ngining kong hanre umsyam lawan paisyu hadin kata ki officer Sipai kila Laisha Cantonment Police Station ban ujor ya kata ka jingja ha kapor janmin da kabashim kia ya kata ka jing ujor ki pulit kila register case ya kata ka kam bat kila sedang ya ka jing persyang manwat ya utoi officer Sipai uni u officer udai u bala tip kerteng kumu Pradip Nigam Basyong Basa Hagwalier Jongka Jilla Madhya Pradesh ulami naka campus ban lek kai men step haka arteri ubna Jun hanre umsyam lawan paisyu hadin kane kinong troy jongki officer Sipai kila Laisha Cantonment Police Station ban ujor ya ka jingja utei wa Sipai haka porjanmen laban rap sisu kipulit u additional superintendent of police Usagar Lokesh Sinha ulayathu hakitanat pathai kubor jongka inai ba usubedar major ula pentip Sha Cantonment Police Station jongka district ba Lieutenant Colonel ulami nakajaka sa Sipai ban lek yai kai men step haka arteri gubna Jun ban umsyam lawan paisyu ulayathu syusyu bangidang tokit ya baro kibru kibadon jingya dei bar une ubalaja knang ba kan pensuk ban lapsai ya kadau tenrai jongka ne ka jingjia ngidang tokit ya baro kibru kibaya dei badu banlum ya kisaki sabut nalor kata la persyang ru banlum ya kisaki sabut lengba ki kor kibor kibala ban pensisha halor kani ka jingja ngidang persyang kat bala banwat ya Lieutenant Colonel ya ubala tip kerteng kumu Pradip Nigam ubasyong basa Hagwalier laban rap sisyu UASP